Unošenje svesnosti u disanje integralni je deo procesa prisutnosti, zato što je naš dah delotvoran instrument za pričvršćivanje pažnje za sadašnji trenutak. Možda će nam se u početku činiti da je disanje koje upražnjavamo tokom procesa nalik na druge metode rada na disanju i preporodu. Disanje koje se koristi u procesu prisutnosti nije isto i nema isti cilj kao pomenute metode, iako je u skladu sa većim delom njihovog istraživanja i može se posmatrati kao njihov dodatak. Ono po čemu se razlikuju jeste cilj. Cilj svesno povezanog disanja u procesu prisutnosti je jedinstven. Namera ovog procesa nije da liči na pranajamu ili neku drugu tehniku koja nastoji da uveća našu svesnost disanja sa ciljem da pokrenemo vibraciono iskustvo i da mu pristupimo. Ovaj proces ne bavi se kontrolom disanja, već ukidanjem nesvesne kontrole da bismo uspostavili normalno i zdravo disanje. Osnovni cilj svesno povezanog disanja jeste pokretanje i nagomilavanje prisutnosti i svesnosti sadašnjeg trenutka kroz integrisanje nesvesnih emocionalnih blokada koje sputavaju naše trenutno iskustvo. Kako svesno povezano disanje